Za tebe bila sam ja u gradu drolja posljednja i sve sam pristala ja. Dragi Demil Zerijan, moje ime je Marko, imam 24 godine i dolazim iz Srbije, jedne male zemlje u Evropi. Ovom video porukom i ovim putem želim da te zamolim za pomoć. Možda ovo zvuči suludo, ova video poruka, možda je nestvarno, ali ja verujem u tebe i verujem da ćeš ti nama pomoći. Jer ti si uzor mladih, ti si kralj Instagrama, ti si jedan divan čovjek. Ovo je Ljubomir Milanović, moj najbolji drugar. Družimo se ceo život. Pre 4 meseca dijagnostikovana mu je jedna čudna bolest. Bolest, pačija bolest, bolest matke. Ja ne mogu da dođem sebi ovih dana. Uspeo sam da se saberem i da snimim ovu poruku za tebe i da ti pokažem Ljubomira Milanovića. Njemu u ovom trenutku postoji lek, ali taj lek košta 725 i 800.000 dolara, a mi te pare nemamo. Ti kao veliki humanitarac, ja znam i verujem, jer nada posljednja umire, da ćeš ti nama pomoći. Broj žiro računa bit će ispisan ovdje. Help! Ovaj broj, ovaj broj, Help! žiro računa. To je to. To je to. Help, help i čao. Au, pičku, materi.